Втората позиция с равен брой точки с лидер. Зрителите наистина ги очаква шоу и във втора Бундеслига, а и в елита на Германия, където тази седмица се играе Дер Класикер Тув. Не видим как ще се развие тази атака. Възможност за пълен обрат и пълния обрат е факт отново. Нидерлехнер. Херта има 11 отбелязани попадения след 60-та минута през настоящия сезон. Иначе казано, половината от всичките им голове падат в последния половин час. За сравнение, процента в Магдебург е около 30. Или иначе казано, близо една трета. Theater über Maser, der ist wirklich überall. Wird immer besser. Und seht Kissons, der ist da fast isoliert. Guter Ball, Maser kriegt ihn nicht richtig. Dann mit zwei sofort zugestellt. Um diese Zeit. Verletzte hatten beide. Baldada eher im Zentrum, Fiel eher auf Außen. Ja, es ist optisch was komplett anderes. Kissons. Scherhand gegen Igoné. Ist vorbei und kriegt den Ball auch.